Episode for high GC news. Mema Ubibia Aquaba Hadia latest hot nkwa eramini Bremo. Enuti so subscribe to channel idea bomodia say obe subscribe. Gabe add say obe click the subscribe button you know. Na wabele notification we had sa video for be upload no when the first person what's ebeka sa video afi we are na like video no give us a thumbs up na afi share my or for so that when you be here now and some do na ra ekoso ewo Ghana memo ano afi tentemo imbura ye semwa abeto yepuno so mumayiti sa report ya ababetu mumayiti sase omo a suspend everything PDS na aban ebeti committee ama omo ahwehwem ekwan ye fa so a ema Kennedy ekoso bepem ne obi bia ni obetimi aka committee member krampo ba kokura din na campus ye hu chairman na chairperson entineche se utimi hu se Akufo Addo no se ne da bia meka no waye owifo a ono ntini ye chro John 10:10 oma agese obewia na wakum na wase enti se na me no mienu ye da so wanyinam kane ho hawo a e wo se nyina ye hu se eye Akufo Addo panin boni a wanu akube ya wensuo ni nuakuma onim nyansa enti yebusa nyansani ene obakwasea omunsonsoye enene amayeda esumui esan se senka Akufo Addo mpoye na adwen se obe maintain die adwo mahama aye na ne kaneme no mienu nkie na ayim krono kase ba ko esa di twa to a enu twa Ghana fo nsunu mu ye krono a kabosa yakofa se de ba betratre nyinam kane mu na cables dada ewo ho a eno so aye dada ebia nyinyini asabi anoma kura kosiso anate eno so ye de ba beye ni asesa no ama yatimi enya enyinam kanea no ne toten kwan so se ne beye betimi a transmit na ya distribute na Ghana ni bia betimi anya kanea no owura NAPO ene na pamfo omo so ba ya omo so se cables no omo akokra e de aba begu eye tema na ombefa kwati kwan so na ono so oma ni seliwa eno Afenyo Markin ne owura NAPO nom ena omo ewura no ni na omo committee bom ho ena eja omo de wasa omo siremu akama enti se ye ka se ne enyinam kanea nsensem ayetawea subo no yentimi fa nkobo aban we oba ye wadi sen otimasi na mom ye de sobo ne bebo aban a otwa mu a wo ye ne ho se sabi ontie mpo ene wa famu aba na odi bi atu ne hofo e de abone bra ena ene ama akowiewie esa amoako ene adu na owura John Jinapo sabi enkie kapa se minister obeto how e woni ministry a menyini se betimi asan ne ho abopo isan say ayana babyamisuma no because say me kai baby ayewo asoman ansana oba beji na benwa as minister for energy a ne tese utimu say wono de tese ya sene ko enti yebesere se Ghana fo nya botre kakra ema owura John Jinapo wabra wototo nuema no sebi enye se onim nadwuma waye bi pen na dia me bubo ho da wura nyina sebi o ye kafa eye owura John Mahama ho no na oka ho papa sabre no ye energy minister na be di akire na wo raha wo faha ono na waye akwala ye suma na wokoro waye suma koro etu we ha owura Kwabrado nko esuma no owura amaboa amakofibua esuma no sa ewura numu yi ema ne nya no IPPs thermal plants ne yewo car power ne yewo your friend is Ameri and some others no why between time na John Mahama Dumsa Dokro oman no e wona abre so anytime o wufra ban mu no enioma hodo a ode ema yenya nyinam kanea no na aban bi enu a
Sebio wetimi aye bisa they can in this Fourth Republic se mekaya omampani kufo na ehye bibia se ewobui na no kra no na hydro enso krampo no hydro no se na yenyina anim no se ebia the capacity e 10 at best ubetimi aso half and I say bia even wabro so aye bia 60% because 10 bia na so nya buffer and crap and your man would wa ora Mahamadu gu akwan mu wa mana so ha o se da bia ye nam ne ye ko pesca dia ko to crude board den into kwa akosre gas ne nyoma ye ko free gas ne nyoma ni nyina no e ba fom na o hwe Akufo Addo se ne papa mpo bra obebo ye se ye bra bone se nye bra bone wo kono oja ne nyapade bebre japade a Akufo Addo papa de ja no before se Akufo Addo be mampani no aton ni nyina na odi ni nyina so abegro medamase power ene adwaman a odi bebo sebi ehuhu bra ne esehunu ena no odi ni papa japade a odi aja no edi ema me betina kasafidie we so kan say sa nipa we yemfa oman enhye ne nsa yes na oyekwaku basahia there is none one add a megawatt na mom dia wo dada no ena onu bo ni tirimu pone na busuafo ye o madwen se ombehwia enu ntu behwe a o mo hyase free Mary ena o mo koye nkratasem sensan ye se onu Akufo Addo no adia no wono criticize jo Mahama say $510 million no ne boarding no wono the adia na call 1.8 billion which is about 3 times how much or more than 3 times how much your friend is saying na Ameri e cost nti wi ase no chese Ghana fwachi no owura John Jinapo ye oye energy minister nei ena oma eto da ho say hey ade 2510 na de na afemu pese mo Ghana fo kotua 1.8 billion ewi ase no omampani say he the president our lawyer ni even though without a certificate or see he was misled the kaiba okay say he was misled ko ka bedwam say menye boni bia na emom we ni na asi na say bi wa Jimmy duty akosha ahomam ne de ahoma so kon amia okon aku a me na me gina me defend you da bi on ejimi straight me to sabi ebio another biggest chrono na opese obo e PDS omampani John Mahama ekono or you said the privatization of ECG no obepese even though you be privatizing ECG no you be ye ni siseye bia e be ma America $4 bia o mo pese o mo de be boa the distribution sector of the energy sector no say ye wo omo no VRE and ye wo mo a omo e transmit and ye wo mo distribute how can see pay the distribution sector in America $40 can see ye say omo de so owura Mahama asene na fofi antoata sa dollars no Akufo Addo ni na busuafo akromfo awudifo amamboyefo omo baaye no omo se sika no na omo digu ayimu no omo cheye omo che sika no and omo sa ye omo adwen se ECG meni umienu ye prepaid sika no afenu omo ba abagigi prepaid sika no enso adi eno omo kote adwumakuo bi e frɛ no PDS omo de ye special purpose vehicle eno no omo hya ase agigi meni umienu prepaid sika busome nwotwe it amounted to the same amount na omo de Ameri page 1.8 billion dollars power if we da sa America asem ni hyase PDS asem hyase Akufo Addo maami bi wo America mamu ye friend no Nancy Pelosi o American ana o ya America fo mra se bedwani mra se bedwa fo no
omo ba no dani okay a wo hwe yes sector ne so energy sector ne other sectors okay otu aeroplane free America memu bedru Ghana ha and obusa se sika na omo de baaye no omo hu sebi ne pumasi bre enti no aban ne ntre de sika no wode aye at the distribution sector of the ECG omo ntimi ankyere and omo kotre aban ni mu Mami Nancy Pelosi say omo be a special purpose vehicle be a friend PDS and ohwe nkrata asemu a PDS na ye kro no ni nyina no ene ba owura John Jinaponom esase so omo ye hu dede ma Nancy Pelosi ba ye wie no and Nancy Pelosi say sa na jona na aboba edumienu apa ho ba sima ba aduasa ba ako and I was say owura Kojo Kyeremanteng okoye press conference in the midnight omo a suspend everything PDS na aban ebeti committee ama omo ahwehwem ekwan ye fa so a ema Kennedy ekoso bepem ne obi bia ne obetimi aka committee member krampo ba kokura din na campus ye hu chairman na chairperson entina chese utimi hu se Akufo Addo no se ne da bia meka no waye owifo a onu ntini ye tro John 10:10 Oma agisi obewia na wakum na wase enti se na me no mienu ye da so wanyinam kane ho hawo a e wo se nyina ye hu se eye Akufo Addo panin boni a wanu akube ya wansuo ni nu akuma onim nyansa enti ye busa nyansani ene obakwasea omo nsonsoye enene amaye da esu esan se senka Akufo Addo mpo ye na adwen se obe maintain di adwo mahama aye na ne kan ne no mienu nkie na ayim krono kase ba ko esa di twa to a enu twa Ghana fo nsunu mu ye krono a cables a yakofa se de ba betratra nyinam kane mu na cables dada e wo ho a enu so aye dada e bia nyinyini a sabi anoma akura kosi so anate enu so ye de ba beye ni asesa no ama yatimi enya enyinam kane no ne toten kwan so se ne beye betimi a transmit na ya distribute na Ghana ni bia betimi anya kane no owura NAPO ene na pamfo omo so ba ya omo so se cables no omo akokra e dia ba begu eye tema na omo befa kwati kwan so na ono so omo ye ne seliwa eno Afenyo Markin ne owura NAPO nom ena omo ewura no ni na omo committee bom ho ena eja omo de wasa omo siremu akama enti se ye ka se ne enyinam kane ansensem ayetawia subuo no yentimi fa nkobo aban we oba ye wadi sen otimasi na mom ye de subuo ne bebo aban a otwa mu a woye ne ho se sabi ontie mpo ene wafamu aba na odi bia tu ne hofo e de abone bra ena ene ama akowiwe esa amoako ene adu na owura John Jinapo sabi enkie kapa se minister obeto how e woni ministry a menyini se betimi asan ne ho abopo esan se ayana da bia mesuma no because se me kai baby ayewo asoman ansana oba beji na be anwa as minister for energy a ne tese utimu se wono de tese ya se ne kon eti ye be sese Ghana fo nya botre kakra ema owura John Jinapo wabra wototo nuema no sebi enye se onim nadwuma waye bi pen na de me bubo ho de ro nyina sebi o ye kafa eye owura John Mahama ho no na oka ho papa sabre no ye energy minister na be de akire na wo raha wo fa ha ono na waye akwala ye soma na wokoro waye soma koro etu we ha owura Kwabena nko esoma no owura amaboa amakofibua esoma no sa ewura numu yi ema ne nya nimdie sonku bi a ene dwumadi a owura Mahama e de ahye ne nsa no menyini se ebe ye den se obetimi aye ho adwuma
empanifo se akyea na emuye em se yakase edesina kase begu nyina ya besre owura Gyinapo se yenim challenges a ofam yenim empentin kwa wotie wona eno ase mi hunu na honorable utimu se ebra onya ye se wo da ye time a otena ne kai mu se wo kwa adwuma ene otimi nya abre kakra etonko na no so kra potimu se otika ni nyana ne fun yi ne kre ntino ama akoye se obre ena o famu na so empanifo se edi jawa ne edi aso enu ntimesre owura Gyinapo se ba bia oman no aduro no enyam kane ya ade a enye te se kane no se bia na aye se ya afefe de na bia so disco light na ebo na ni pregan ebi baby adui enyam kane ne ya ade a broni beka se eye necessity enu nti I know say he's going through a lot but ye besre say ommo ne ho so biemu nka ho na empanifo se ajekum ni din fatana na fatana wa kono oye bi pen enye ne na sabi owura Gyinapo oba abeye amaya hwe oye bi pen enti mi wogidie se haw ne so sabi ukone tikese awi adwe enye sa adwe na emre na so no esanse ye wogidie woni mu nti no na ono so ono aso nim se baako fo ne redu a egu enti no watoto nsa Africa na fo nyina se obi amoa ene se mehu so ne finance minister akwakoye meeting bi a very powerful stakeholder meeting bi a kire se te se kurampo no aban so ye bebrebe no nyina na omuntwea nyinam kane abo no obi anyere ne huntwea na afen so obi a sebi why illegal connection no yebesram munyai illegal connection no sebi oya ebi a wadwe ye se udidewu but e de ebre and ebre oman no sebi obi twia o de ewuntwia and I will enjoy the wom se na Akufo Addo de no na akoba se krono bi a na ekoso nti na mamanfo bebrebu afu mesremu obi anyai sese no obi ahụ behin ha no enti mumie nyai sa illegal connection bebrebe na ekoso na the twatwo no nso no let us all put our hands on deck all hands on deck na yamwa na sabi bakofo ne nsanso na ne ani kata na yamwa na sabi owura Gyinapo wabra wo ye adwuma no nso onye na the last but not the least okay ye wonkofo bi a omo sabotiers ya omo no omadwuma ne se ade ni ikoye kura na na omo ye omo se no hwe emre bi Jomhama wa ban mu ye nuanu bi ko eye Jowulu ECG station ho ade grenade ekoto ho e blast your friend is saying transformer baako in fact ema car transformers ni mienu kra ma eno so no ho asem no na aye deja na say ya omo ye say o ye achimota eno so saa hwe ye be srega na ni bia menim say dodo na bi wa abonten a omo ye nsamone but we ECG worker na wadwe ye o se obesabotage aban we a am say minister de kokobo bi atudwa say on hesitate da say ohu say we saboteur na obeyi wadi inside politics crack the whip Mr. Minister zinkonfo adi we back wadi yimienu adi na okofi na ekom de na eno no wuyi na dia make sure say obesade na kogina court na odi ni sika akofa lawyer na ekom we oni na busuafo sene ebeya ekomo wi no na owu nkwase awu a ebesie ni nkwase esie eye ni nkwase yie amagana fo nyina hu se bi wo kwaso enti ebesre sabotiers na omwo eye ECG hono ne the energy sector hono nyina no minister ma sebi waso enko form na wani enna form na obi bia so a wodo man no once you come across any one of sa suban no report nema asue ni so enteki na ba na ode aba poliwa na ode bebo enkofo apampem no na
Munya Jumano. Na Omano, ye my inina. Minini say a socania. You MPP Nini as on a cania. And I went this Nini as on the cania. Your socania is some MPP Nini. And say my inina. So be saying so or saying my inina. And say, if you see something, say something. Meda say listo nana kusipoku na yetene. Memma obi ankonkodi obi achi enkonkoti obi na MPP no amoye sa no. E kane wia tika se mo wia ane ne mo yante kro wa mu ana oba panimu baako wo kwa djuma the security twen wa bonten. Wo twen no nana obi oba so me fa de aba. Obeba that 20 no mile. Wam ko ya ne ska dwira gu so one dem. Hey. Ya maami de hono ma dollar ne guni so. Na sika dwira gu so one dem. Dollar dwira gu so timi sorry. Hey. I'm telling you. Wo ya meboni di wo di agra meboni di. Na so onye. What must say? Onye so onye. It is security no friend ba say mommy wa chedo mun check hwade na ye kwa no maami na sika say wardrobe nim. O yi ade na ni nyina dwira gu so. MPP. What must say? Eno na omu pagya no maami aye week. Sika tuo, sika na boni tuo no da fom. Mumu tuo ba bekeka mu nyina mu nim da bia mo de sere office mu nim sa de we nyina. Mumu ba beka se Sammy Gyamfi achade. Sammy continue on a Chelsea why. Obia sika nyira obotom. E no obia ya ne wonante ade hoyi. Enkola kra ai $500, $1,000. Obia obi. E normal money. Now ya is 12,000, 13,000. One any be because of a dollar note. Etikrofonya na yesi abrante na so de kwashira you know. Yesi no NDC former youth organizer baby. Oye. NDC former youth organizer. NDC former youth akache youth organizer. Ebi ano, once be ano mental problem. Wo ye fun papa corruption. Wo ye fun. Corruption na o de ho. Se wo cheska obonten. Wa ma obra ye na unya sika obotomu a obi che bia na yo ya. Wotima se obi chebi na ya wa ma obra ye wa nyini che Sammy Gyamfi bebre ba bra fun abo ye ntino we need them de wo so na wo twa be wo nwuram eno so nse fufo kranti fa matan eno wa be ya piu nti eya o ya se onua ketua wanya sika ke cancer fun e to de kochran wotima se edu edase ya na chese eniema nkoye sa no anhwe ya nana woni bibi nana bi ba bi obi ancha kese nkoma no na me sa abrem we nyina de man DC empanimfo ene nation security ayinu nyina capos no de da no Ocean National Service chrono mo boy ye ni ade na bi up to now ye charging in so ni charging nsa enti o jakwati ya temu no tunze wo jakwa biem what man say so at the end of the day na bi da so nam etimi we nka na charge no so ya chi no ene ya sa ya beli na sa arrest na on nam nye sa na ma we na bi hwe ta kwa we wonim na bi NPP mu kra no nka ho Akufo Addo ba win we are what Kumasi no organize some program. I forget the name of the program. And one and Nabi be and Nabi. When you be as I ne one nya ahode e ba beka say ayi Sammy Gyamfi day. What Sammy Gyamfi day? Everybody Jesus Christo. Nana bi yet the crew na ka si da party no yet ya wonim keke sapon nana wonim keke sapon ne driver keke sapon driver ye party what $1 what a bundle more than 20 ano and then what to look at the Kennedy Agyapong can want them Kennedy Agyapong can want them say hey we won't drive and put ultimate $1 no would your parties okay Kennedy Agyapong tape honum now just start tape na keke sapon driver wo e dia be na NPP for to be ka fa ho na Sammy Gyamfi ko no mkoku ne yire no was it eye keke sapon mko bo ne yire to Kumasi ho baby no keke sapon a driver ne driver ne yire nya mko bo to after sika no ba ya no omkoku ne yire what I say ne yire no omkun wo Kumasi adumre bi no okay ne yire the question we are no busa driver ni fie cars anasisi wo no cars egu no common driver your driver keke sapon etimi $10,000 or tia no na what bond what more than 20 video no abonte mu antimi anka na bi and now na abonte wo fuse bandede e ma now na ba be cheche ne mam wo na bi e ba be kire NDC for say wunya position e say reason ba kuna for ba ko Akufo Addo mo reason ya ma mo position nya kro no na mo ko boy samu mu emite reason e ko na ketimi ye ni ya mo reason mo ya ma mo appointment mo ko akro no na mo ko boy etu na ba be kire NDC for nyansa say e say wunya position say reason na bi na say oye
na sa to na adwe na ma bi na na me yakoba nyina wonu ade ya me ya NDC fo no so na sebia nyado NPP fo no atwe omo eno mu di akire wo hwa NDC platform akese so mpanifo wo so a say me nim mpanifo nyina na o ma adwene wo fam dodo na adwene wo fam NDC fo no I'm telling you wo mo na nra wo mo kansamfo fa Sammy Gyamfi wuta wo abrante na bibi ade bone ne waye ade ne waye nye mo nyina mo stingy ye bia mo nsam am ye wuta nkuta agene Sammy Gyamfi party opposition I'm telling you ko headquarters ba bia be fa bia sanye Sammy Gyamfi a transport party fo nya bi nko ba bia neta enne Sammy Gyamfi ahwemo oba pa wo ye ama appointment Sammy Gyamfi yentua ne kada kakra wo benya de wonu nyina party fo mo sori wo de ko bia office de ko we Sammy Gyamfi office de bia hon ma yema utwam akwa no so nyina yema kakra kola we benya bia de ma party fo no Sammy ewuku sa na no ye NPP fo no ye ya hwa NDC fo nyina fra ene nyankopon da ro mo nya bi Sammy Gyamfi na NDC fo na no mo to no mo di Sammy Gyamfi atam a platform akese no so nyina wo mo ani abrenso anyini no enne o mo man nyom first and last no mo say Sammy Gyamfi no so tunu fo se de ye se bebu man obi anchenso no achensa wa nya appointment de wo kom afa akom wo ba obi office no an adwuma ba e be ma obi aye adwuma ni obi ama obi bibia ye politics ya reset no ya reset o man ya reset ni pan so wo mutama ze na mu asabe nya position say even 10,000 ana ayimpa nya dia obenya bi da na wunya bi da na wo telephone number enu ba bi said ba be makati de bedru wo dia na ansa nyame ya adoma be hia Sammy Gyamfi na at least ono wa badaya wo bo nipa no na Sammy abo akakra muna mwatiasi ni so ena muna muye NPP akromfo we beka asem na mu di anante ni mo di natem empanifo mu di natem de na me yan se sa empanifo ya mo appointment ma wo mo hwe obi ada ena mo wa obi ada krono akase ne niam a mbebo nyina wo mo amwa obi even the campaign time wo mo amwa campaign no ena ya ba power wo mo sanya appointment Sammy Gyamfi akonya kakra gold board no dano na NPP fo no wonim se no am smoge gold pa krono no mo bo gold na branch na call Sammy Gyamfi wo no wo boada ekwa bia ni ba bia etia se ye ho press conference ni clear ni fi wo ne kwa mu da ho ye onkrofo bebra betuma bribe mo ade ba betuma bribe mo Sammy Gyamfi utimi nye wa make sure say security gate ni nya tutu nyina mu e ha o mo na nka mo andisi fo na e se mo support mo de na mo di mo de ni mu no eno ne ntokwa no eniema Sammy Gyamfi ache efi ban nyina da bia wo che niema na omo onye adwuma da Sammy Gyamfi 25-26 years the company no workers more than 20 Sammy Gyamfi no no supposed to say workers 50 yes engineers and planning no kasa mo ana me boa Ibrahim ama company no kasa mo STKB thank you no kasa mo na adwuma e honom no unim scan e wom unim niema na wom na dollar na moka $800 $500 $1,000 no ada ye no kra ye na moy ye hold appointment akese bia ye ni bia na ya o che wa kai sika $1,000 eska momra ne nyina kai bi mam we de say normal money obi abenya bi e di say ni ma form na ha nipa but e ba form makati no osu ene nansa no osu say ne de kakra bi e be hyagu wotima say anya kra $800 or $1,000 nti ye ma Sammy Gyamfi tuo na NDC fo kure ni mu na NPP fo akromfo dwabum fo we ba be set pace na no na mu lead unim bibi nana NDC fo angato mo ye stingy dada me da bia meka NDC pani mu ko headquarters a wo beka so mo power obia kura ne die no no nko an na yire ne maedi se na mo sa ye we na we aba topic for 1 week no se de mo obia ne di no anu mo wo obia bibi mu fa ntum tirim sa asamba mu nyanto boase we nya sem bi aba Sammy Gyamfi boni be no aye abrante we party no senka munya Sammy Gyamfi so nipa be 10 no mo when this yanko opposition da ba stingy for be na ko opposition appointment na no mo ade am appointment dodo sen wo so ma cha de da wo mo ye de appointment am mo e so mo ko office no enwa na mo ho mo wibi enkrofo akwa man krofo be mo akwa aba wonim se welcome kra nya de ketwa see wo for na ministers no wo mo ko ye companies a wo be ma bia kwa aba enra kra minimum abrante obi a enkrofo be ma na kwa aba appointment just ayi kweke MCU say DC enkrofo be ma na kwa aba enya kwa aba ketwa nana enu nya kwa aba so the question is say mo ko ye na mama ko mo hu obi wo na hia na oh ye kwa ekra office bu entwi akada o wo mu da fi kra bo say ye kra bo esu bedidi enu anu mo national anthem abrante ko ye wa yire ne ho ye niema ma ne NPP fo akronfo anom di gold epie ekwa bonti koton eye we no
and never see Anno. I'm on 1 year bring press conference. Now, was all ye who were parliament. Nanka MP said, "We are going to get Jumoni Minyansa, and Niama Akoso, scandals Akoso, Niama, Fu Akoso in a container near the Ishan in Niama Baby, wouldn't be can once him. When I become also be a $800 or $1,000. I bought upon the baby Obiano, why are dear? A quite and to copy an air when anyone could be a guy. There election air costume, a jusso, Yeah, by election, MP. yeah. MP one when you when you queen or ye electoral commission officials too, and an envelope for the command. Thank you. Thank you. Yet the crow my candidate and MP. A catch there, you say, one of the load dollars a guanameboa, one of our babeche, so cast MP no. It will be until $100 in order to go see this there. And then boss, a boss winner. What's so another horror of the dollars a go? See this the member from the dollars to go up and Brabe challenge after Obin. Or can't Sassabin Yamna some full way, went to Banka, see that the Palma Mimua and Colana Coco Omuyana, Abrante Bacus, my boys on the Star Village. And then guess in the other apartment and apartment of Sianaki. Apartment, yes, can I to Kimu? Asman and Abi, or Fusa Bande, the Ukase, wo, a Sikane Obidiana, Sammy Gyamfi, and Mammy and our Papadia. Nay, Nana be Mammy and Papa and Nanadia. See the party and the on personal money. Well, Barbary, what me load do scour them, Emma Ede, Sikania to Kimu until say, Sikana Rantian Bako. And I will betray no Okokai, a Canamuni Mukacha, who croon and no fee a Jumabano, who croon not even until Okongobi. What to be that? Even no crunam. Nana, Omunyaka crying yet, Sammy Gyamfi, watch your biscan wise and Sammy, Cosune or Juma Papa, and a cramanigia. Now, Sani, another company says, Shampa, Juma Coso. What must say? Cosune or Juma, meant yet the Uncle Foka, 9 people forward, the Debbie almost set the agenda, then this is for the Faso. Nanko Penny John Damani Mama. Already is Nana, and Kokasa Sammy Gyamfi for any from one, and come here 1 month demonstration. Hey, and this for any being common, and come here 1 month demonstration, be a woman coming, and the Jubilee House is going to be a minute to one. What must I say? Oni biana o trauma tankofo we e me kire de odi amamwo ni be amamwo mu ye ni ye wo mrante na no mu ye ni Akufo ko se sankokrafo 99 80 years 70 years for do mebu man e ko say what set youth wo de wo mu bojuma e te Barcelona nkola nkete am chi madra no mo che so simple wo nyam mrante na o mu ye mamu obi ma metutu ne mangu asem Sammy Gyamfi adwuma wo bo no Sammy mame the whole Ghana obi ani je ho and this adwuma ye na ekoso a good say chief of staff friend what tuni for next and be a menye say come ya wie ye kwanim ya twa no le populisto we nana me hu video bi ama me ra ho ene professor me akunfi court na hankofu guninsa oh yeah na hankofu guninsa na gade oh sure just anya say ya me yo me ra ho am de good connection say ya wo ka say 80 years oh Aremeyaw Anas oh nanim say ya o maboa no keso de connection nanim na nante e the list we ka say wo 80 years ba say de gunachi pa wo ya panimu a wo ya mpani dia ya han me no some the video na ma na ye ntimi show ya hankofu guninsa say na say you open way no ya de no mo to Facebook group bi anhwe bi oh what for $2 million wo de koye scattering na wo e form crowd ma ye bi 80 years but odrum pompa bi mu ni nine no transform wo otchere bi who found my Japadi abeginu mienu and this mini business nana lepoku topic game topic na e diwie na ya besa akwaye na ni ma na because e kwofom o ebi wo ho de a munyimpio because said ya de na ekone de ebi wo ho a munyimpio na ekosesa me de say me kai no ayi obi mensa frɛ me a wose say de a chese de mahama peso che ne say omom wa kwantum no fa so obi ani so omom refi na unim say ye because me am sister enche ne pay de me oni pa what am I saying na we have goods and no take it say what am I saying hanko be goods and no take it ba kwa hwe no so ye pa the age of 8 na wo hwe de ya maybe papa was 70 akola kito ko bia for I professor oh but story no sanity no enya prof meba ana de waka no ho na meba story ni story ni no former chief executive officer of Ghana where you solo yeah okay so Solomon no waka ho okay
Mr. Solomon Asamoah has pleaded not guilty to charges including the intentional dissipation of to where say Solomon dissipation sorry oni pa mimi aketwa me junior sister na we $3,000 and $4,000 ba o si da na to cement na e ma mu ade o kasa rough em ka chese e se temu down enne omo fam na be 5 cities ye ni nyina ye pe unye obi a ba bia wo no wotima se mimi wa na mimi to kakra na oto ena mimi ma to bebre bra e bo ntimi nto ene wo ne ye nyina dwoma de be ba the same level obi a be hu level wotima se am so mko bro chira ye nkola na egu a eye normal ye nyina ye normal de o be bia auto 10 am se be to 10 wa ye nyina be kon pepe bo sa bro chira wo ni awo keke na atim emfa so obi ani so eni slow no anya osi Sunday no mo kwa asori no afi Ghana for na twahia na omo ka dollar no ho asem sei say dey dollar dey say dey Ghana for keka kwere ani mu ya agu ase dollar dey ba dey be jana dey Nana yonko why oni pa nchena we die mia tese Bawumia we die mia Bawumia we die mia oni pa nchena we die mia tese Bawumia nana nipa no pi bediamia te se Bawumia na Bawumia edin no me be kire ase se Bawumia na se kire se wadiamia no na nipa nte ase but me gidi se sese no se ye ka se Bawumia obi abeti ase de tie ne se ye fa dwen bone entena memu ewiase sebi ade e wo se wo hu ni se nipa bia Nyankopon bo no ba asase so bia no ni senti Nyankopon e bo no ne se o meboa adasa asa enye bibia nti nana don't ever think say nyame bo because of wa wo ho never nyame bo se wo betimi adom aboa adasa enti na Yesu twa ne tiawa no na ode ye kasebebuo se me yare wa mehweme ekom de me wa ma maduane ani me da fiase wa mehweme na ombusa ne se na Yesu da be na o yare ya mehwewo da be na ekom de wa ya ma waduane da be na ukoda fiase ya mesrawo na obua won se wa nya ma unua no na wa nya ma me Nyankopon enye sa na nanama na epoku press conference ya DJ Caleb ye asichire nyina ne se omadi amia te se Bawumia DJ why Caleb oni dia on the friend no sir ti the debians no age microphone no just stage na DJ Caleb no aye na fukapu but DJ Caleb say watwe o enti no won say the tie say MPP no egu aye the most irrelevant and irregular political group in Ghana because bibi anyone mo can it makes sense and bibi anyone mo it makes sense at best na say yes enko ka bibi fa Sammy Gyamfi adia e course yi na no memenda yi ho at best the obetimi aka ne say next time be asame on hwe ne ho yi at best bibi bia ni ho a even po Sammy ne tamfo Sammy ono ane tamfo mpo se yesi ondo su konkwa asem ni mu nkope Sammy esinto a ni sinto nyina ne say Sammy next time just be careful ono kwa wo say next time bia kwa di baby abi say mfumo nipa ho na a review
obi rate me fini ho. Oh, because Nana, I me a discussion, you know. Now I was trying my best not to be too particular about things. Maybe a very blunt. Even po omo criticize Sammy Gyamfi over say wa form wa yese wa fa ha wa yese yankosi ha no. Ahoya. Dabi o na ma. Ahoya. Sika no bacho mo se wo de ma no public na den me bacho me come public. Obi ti ni kam na se. Oh, eni mani bi o wa wotena sia na osese a. Utimu se nipa ni breni nua. Ahoya. Nipa na ni breni nua. Ena afi kura de baby a me call ya nura no mu ka afi kura da mboafu. Na small boy. Debi on ye wo brempon no na pani ntiase. When you 40 years 50 years 90 minche. Oh, de tell say. Minche ayi. Nipa na o kasa asem no. Nipa na o kasa asem no kire me nura no. Na panifo pa party mu na abaji party akenta so na mse panifo na mo party no mo so fa so ne den. Omutiri mu den. Pani sati den. Omutiri mu den. O gas to for kwa po ba won che kwa mo mo kapre. Omutiri mu den. Akura no ene wo ba be kire Ghana politics no dynamics ne say se wo bi twa wo so ntwa bi say ni sika say ye den odin kakran sa me de ma me respect Sammy Gyamfi no where boys o mudi nachi Abbas Nuruddin Erika J why these are boys they ordinarily would have been useless a company for them because your Mahamadu appointment say mun konkode the CEO munye we no what buy penny bi na ni din koma was small boys penny ni brebre wani abre wo ho umu wo di na wu your Mahamadu sanfa CEO ne san piu so Rollins na mu wom Mills Mahamadu na mu we Ogobusa obi ti say totobi kwache unu mfia no wadi answer na John Rollins the minister he was 22 23 okay Sammy Gyamfi is over 30 years compare and construct how can human being be this jealous and envious of Ninia Neba ne wa fase party ni pani brad de on ena ama NDC foni bi ena Sammy Gyamfi me no there have been times say Sammy me nua kuma asabi me fa fon me fra no Sammy si ma me time ade we hwe obehwe me time as otiafutuo obra ne ho ase fine there are times he will come across as obia because Tembiano he is on a call to duty ntino one fa will call ebi o kra po a na ye mu pro kra edu ba bia ye mfa ye adwuma ye titi o esukwanya de bia ne fa ko ntino mesre my time is say muma ye ma ani brebre ne nkofom okay na ye nua same nsoso no sabi afutuo ensa kire nipa age sensohwe we sohwe we ya to we no wo de hu atamfo de hu dofo na wiase saut na wiase na wo cheska na wo nipa wo de beba wo na wiase na wo hu wo tan a na wo hu wo do okay sabi Cecilia wo hu atamfo yi so no wo hu adofo me da se u didi ko adofo krom didi ko atamfo krom yo jafo we ni ensamo aba beto ye proso me ka say so wonya subscribe to channel area bomodi say obe subscribe na wa like video no give us a thumbs up na fi share ma wo foforo so na wonye bi hwe na wo hu ensamo ekoso e wo Ghana memu ha oso betimi achere wadwen afa ye ensamo we nyina ho e wo comment box ni mu mobati minkabium in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.